yang memang baca yang sama sansan. Naga sansan di pacuan buat. Dan kawasan mereka sampai menjadi siapa pun. Sampai menjadi orang sansan sangat menarik macam bermoi. Ranwat, jadi ranwat. Ranwat, jadi ranwat. Lakin kalau kayu, menguaikan kepacuan. Obsession. Pengai kawewe, yang so meron masukan, iyang natatao ke musik di mewat magcay kuyakila, mewat kasampan, magcay mo itala sa magcay lanso, magcay lang wala kayo na kung sa mawin hasong yung helmet, iyansok na, acay, doon yung, acay lamalang, ulang, usawo, yung mekotso, awag naman na pilihan sa wotse, usawo, uyala, acay coach. Sa mekotso, uyala, mekot magcay kumuwi. Ay, isong alam coach, magwarta na sa mga dyan sa. Ben Israel kan so, besang ang taon ng kweli, aral na naman tao, aray naman lang, ulang coach may ray kumuwi. Tama ka siyang buwan, Joshua, uyayan, inasin ng kakariyaw, macho kariyaw na imensawas, challenge. Minta siya may buwan, ay ba nanti ang kalawin. May coach may awan, may pain ngay, ba nanti ang kalawin. Bayan po, Jai kamera lang na Pilipin may reseryan sa yung yata siya ko. Yung yan Pilipin na pali. Iba sa kamera lang Pilipin pa na pali. Pwede siyang ka uyak sen China mas. May ako lang hindi na siyang ka. Kaya sa mga siyang ka di China. Pwede ko punta di China. Hindi ko no mawarta na. Apa ini challenge में Joshua yang lain minta dia apa? Apa yang kalau Israel nanti yang kabur apa namanya? Dia shownya. Ranwat, bajuan kamera challenge yang bajuan kamera laban dia rejai. Macam sahabat sang posakset dan Sabun macam masan kau syarakat. Dapat ni orang mas mapan puralang tamu tirai lang. Puralang udah tamu kan. Berikut percaya dengan kakak saya mau ya ni. Tamu Joshua kesalahan mereka tamu kemarin dengan tamu kemarin dengan kakak saya mau kemarin. Jadi bocor je mapan tiang kemarin berikut kakak saya mau ni. Sabun macam rosak kawin dan ramai. Mele boros mandi pada orang daramas. Sabun mankau. Ayin cuma kau nak buat yang jangan sabun mandi. Apatama kesampat Filipino biar kasih buat Filipino kamu. Bak Filipino barang kapay kan Filipino barang ini. Bak Filipino barang sabun. Kalau bukan Filipino pun tak jauh. Tapi Filipino tak cepat terkena. Jangan bantu. Usahakan kesadaran menjadi. Ter soi pela kawai terang. Iba jawab kami dalam makawai kami sasana ayo, sasana menjadi ranwat, jangan soi. Sabun menjadi orang ranwat, bagi cinta ranwat, di ranwat. Iba saya cuma sawas teman dengan baca yang dan saja. Iba cuma kami supplement kaum hasil ini tentang kecil kacang. Oh, pasal itu hasil.